uthe before ahambe emhlabeni lokho ngikubhalile encwadini yebo washo wathi isiqu sesithathu kuyoba nzima abantu ukuthi bayimukele leyo nkosi iyobonwa ngabantu abambalwa emhlabeni ngaleso sikhathi la ibandla lohlukana phakathi kuyoliwa kuyoba nokubulalana uBhombela lo yebo okay wasichaza isiqu sesithathu ukuthi isiqu sesithathu ngiyosibona kanjani yebo waze wakhuluma indaba kasenza ngakhona ukuthi usenza ngakhona wathi umesezela ushaka le lapha ngakubo kwenkosi endulindi kwamhlongo wabuye wazomshaya uphawu wathi ngenzela ukuthi abafowethu abakithi baze bambone ngalo wamkreke indlebe uthi kuBhombela lo isiqu sesithathu niyosibona ngokuthi siyoza uNkulunkulu uyomshaya uphawu esesiswini kunini nombona ngalokho yebo nokugana kwakhe-ke yakwazi zonke into ezenzeka kumanxumalo nani usengisho ukuthi ukuze umuntu a-understand indaba yokubamba kufanele umqale phansi le yebo yabo uzobe sekubuza imibuzo pho wangasuka ngani kanjani cha kwaprofitwa kwathiwa kuzisikhathi lithi ilanga la kuzisikhathi la uNkulunkulu ezosuka khona phakathi kwabantu emhlabeni sizoke sihambe thina boshembe kuzosala kube mnyama la emhlabeni yebo intshumayelo zonke ekhona 1939 kuvulwa indlu yezitsha likhuluma ngobumnyama obabakhona edolobheni laseWales yebo lithi ke maNazaretha angikhuluma indaba yaseWales ngikhuluma indaba yenu maNazaretha yebo ukuthi la ekuphakameni kuzofika isikhathi sobumnyama angithi litheni kuleyo ndaba lixoxe lithi abahamba ngesikhathi kumnyama eWales abafikanga bonke ekhaya yebo kodwa khona bahlala phansi balinda ukukhanya kwathi kungafika ukukhanya excuse me basukuma babamba indlela ekhaya bafike emakhaya kahle yebo lithi ke ngikhuluma ngento ezokwenzeka la phakathi kwenu maNazaretha leyo ntshumayelo ihamba nale ntshumayelo ethi maNazaretha nginibone niphoseka odakeni olukhulu lolu isandla ngithi ngizama ukunikhipha naphoseka olukhulu kakhulu ngibone senivele ngeimpumulo amakhala odakeni ngibona abafana abathathu abasindile abangenanga kulolu daka nabo ngiyazibuza ukuthi bayizuze kanjani inhlanhla enkulu kangaka ukuthi bangene ngoba ngibone nabo sebeyengwa yilabo abasodakeni bebabizela khona odakeni kodwa ibona kuphela abasendile yebo so sengisho ukuthi esikhulu ngokuthi isikhulayo ukuthi babungcobo ukhathi Scofield oh so bapho okay kakhulu ke ufike late kakhulu so ufike late kakhulu oh yebo manje ngisho ukuthi umuthi ubaba omncane umuthi ubambile ungayithi hloko nje uthi thina ngokwazi kwethu nabanye abangekho phakathi kwethu ebesikwazi ukuthi inyanga yezulu yayinikiwe umsebenzi uBhombela wathi inyanga yezulu iyoba umphathi wesibhedlela wathi uvula kancane amafasitela iyoba umphathi wesibhedlela samaNazaretha yebo okay busu khona ayisebo yebo wathi uBhombela inyanga yezulu umsebenzi wayo ngoba uyoba umphathi wesibhedlela ongeke ungene umuthi kusona 1 2 uyena umnikazi wemvula uma abantu izwi lomisile bayoza kuyena
azobacelela imvula ekuphakameni. Uyena oyothandaza acelela abantu imvula. Yokuthiwa inyanga yezulu nje. Yebo, okay. Ngena lapha indawo inyanga yezulu. Ilanga lona liphila lisenyameni. Esaphila nobaba omncane. Lixoxa indaba yalento engiyishoyo. Lithi kodwa umfowethu ngimbona akasayingeni indaba yalento ubaba athi akayenze. Usefuna lokhu engikuphethe. Lithi lesihlalo engihlala kusona amaNazaretha. Ngeke ahlale umuntu wala emhlabeni ngoba esasezulwini. Oyohlala kusona simvume ovele ezulwini. Asimvuma ngakubaba omncane isihlalo. Yebo. Uze wahamba kugijinyiswana. Noma esalala kudala wethu nini kusagijinyiswana. Sagijima. Segijima ababehamba naye bodwa. Yebo? Yebo. Bagijimisana bodwa nje manje. Ukhiza kodwa manje futhi. Okuzolandela ozokubona nje. Uzokwakhekela enye iqembu lesithathu.